Naslov vježbe je 3D modeliranje u AutoCAD-u. Vježba je prikazana na 3 videa, part 1, part 2 i part 3. Ovo je part 2, modeliranje. Traje cirka 30 minuta bez stanke. U ovoj vježbi prikazan je jedan od načina postupka modeliranja 3D objekta iz arhitektonskog projekta zgrade u ravnini. Na lijevoj strani vidimo arhitektonski projekt, a na desnoj prvi dio modela koji je stvoren iz ovog arhitektonskog projekta. Vidimo part 2, ovo je prva faza modeliranja. Završna faza je u part 3. Ovdje se vidi konačna verzija modela, izvorni model i skraćena verzija izvornog modela. Ovaj izvorni model ima neke detalje koje nećemo crtati i to zbog toga da vježba traje manje od 40 minuta. Pokrenimo sada AutoCAD za početak crtanja. Evo, start i otvorio se je AutoCAD. Ovo ćemo isključiti i u prvom dijelu vježbe part 1 uredili smo sučelje programa AutoCAD ovako. Alatnu traku Ribbon postavili smo na 3D modeling. To su alati za 3D modeliranje. Izbornik View Control treba biti postavljen i postavljen je na top i paralel. Drugi izbornik Visual Style Control, ako nije postavljen, onda postavimo na Realistic. Mislim da je kod vas postavljen na Realistic. Ovo dolje, ovo je standardna traka za dijaloški okvir. To je dijaloški okvir za komunikaciju između korisnika i programa AutoCAD. Na statusnoj traci ovdje mora biti uključen ovaj alat. To je alat za povlačenje, za pravokutno povlačenje ravnih crta. Orto mode. A ovo tu, Object Snap, tu mora biti uključen endpoint i midpoint. To su ciljne točke za koje znamo kako djeluju. Na grafičkoj površini netko već ima nacrtan tlocrt iz prvog dijela vježbe. No međutim, za one koji nemaju, mi ćemo nacrtati ponovno tlocrt. Najprije ćemo odrediti mjerilo. Evo ovako, uzmimo line, prva točka pri dnu i gore 1000 mjernih jedinica. Enter, enter. Sada ćemo kliknuti na Zoom Extends, izbrisati crtu i početi crtati. Crtanje tlocrta izvešćemo polilinijom. Evo alat koji pokreće naredbu za poliliniju. Prvu točku negdje pri dnu, prema gore, pravokutno 710 mjernih jedinica. Enter. Zatim idemo desno 145. Enter. Zatim desno 120. Enter. Zatim desno 80. Zatim desno 175. Enter. Zatim desno 95. Enter. Opet desno 30. Enter. I desno 330. Enter. Sada idemo prema dolje. 370. Enter. I opet prema dolje 120.
enter i opet prema dolje 220, enter. Sada idemo lijevo 180, enter. Zatim idemo lijevo 240, enter. Zatim idemo lijevo, lijevo je bilo 240, sad opet lijevo 275, enter. I sad idemo lijevo 140 i opet lijevo 140, enter, enter. Evo, nacrtali smo sada, nazovemo to kao obris vanjskih zidova. Sada ćemo odrediti širinu zida, odnosno zidova. Širina je 25 mjernih jedinica, to radimo sa naredbom offset. Offset 25, enter, klik, klik i desni klik, enter. Kad je to gotovo, širina zida, odredit ćemo položaj i širinu prozora i vrata. Kako? Evo, line i idemo sad, tražimo endpoint. Prvi endpoint, evo to je tu, klik, enter. Zatim idemo lagano, drugi endpoint, klik, klik i enter. Zatim idemo dalje, idemo endpoint, ovog preskačemo, idemo dalje, evo endpoint, klik i enter. Opet line, idemo dalje, evo klik, klik i enter. Dalje idemo, line, evo ima još ovdje endpoint, tog isto preskačemo, idemo do kraja i sad idemo dolje, midpoint, ništa, endpoint, evo ga endpoint, klik i enter. Desni klik, idemo sad odavde dole, midpoint, endpoint i klik i enter. Desni klik, line, idemo sada lijevo, lijevo, idemo lagano, midpoint ništa, endpoint, klik i enter. Dalje idemo sad odavde, idemo midpoint, endpoint, klik, endpoint i enter. Dalje line, idemo odavde, desno, lagano, lagano, klik, klik, enter i idemo opet lijevo, evo, klik, klik i enter. Evo, to je gotovo. Ovo je prozor na sjevernom zidu, ovo su kao ulazna vrata na sjevernom zidu, na istočnom zidu prozor, na južnom balkonska vrata veća i druga balkonska vrata manja. Sada crtamo pregradne zidove. Line, idemo na onaj endpoint koji smo preskočili, evo tu je, tu dole, i sad moramo ići ne na ovaj tu endpoint, moram ići na okomito, perpendikular, međutim on mi nije uključen, to mogu i sad uraditi. Idemo ovdje na offset, gledajte, endpoint i midpoint je uključeno, idemo ovdje perpendikular, okomito, uključimo i to, tu i sad idemo tu, evo, okomito tu i enter. Dalje, idemo sad opet line, midpoint i enter. Sada crtamo druge pregradne zidova i to sad sa polilinijom. Idemo sad ovdje, ovdje je bio jedan endpoint, evo drugi endpoint kojeg smo preskočili, dolje 230, enter i sad idemo na perpendikular, evo ga opet ovdje, pravokutno, to je to i enter. Sad kad je to gotovo, sada radimo širinu, offset. Širina pregradnih zidova je 20, pišem 20, enter i sad idem tu, klik, klik i enter. Opet offset za ovaj drugi zid, 20 prihvaćam, enter i klik, klik i gotovo. Idem sada na ovaj tu,
drugi pregradni zid, opet offset, desni klik, offset, sad nije 20, sad je 10, enter, i sad idem ovdje, klik i klik tu, desni klik i enter. Pregradni zidovi su gotovi, ovo ćemo malo urediti, iako nije nužno za ono što ćemo mi dalje raditi, ali da bolje izgleda, profesionalnije, ovo ćemo sada približiti, tako da izgleda kao da je povećano, a nije, samo je blizu, pa bolje vidimo. Idemo na trim, desni klik, ovo tu režemo, ovo tu isto, ovo i ovo tu moramo precizno da ne bi drugi zid, ali ako bi, to se da popraviti, enter, enter. I sad se vraćamo na, evo sad to malo bolje izgleda. Evo, nacrtali smo tlocrt za kojega većina od vas ima i na kojemu mi možemo započeti sa modeliranjem. No, međutim, prije modeliranja moramo odrediti slojeve, odnosno lere. Pretpostavlja se da znate kako se leri kreiraju, a ako ne znate, prvo možete potražiti pomoć u mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 121, a drugo mogućnost je to da ću pokazati kako se ti leri kreiraju. Treba upisati u naredbeni redak, vidite kursor je tu, a ja upisujem LA, može to, ali tako je, to znate vjerojatno svi. Ovo je tu sada, otvorio se Layer Properties Manager, to je prozor koji ima osnovni sloj, to je sloj koji se ne da brisati, taj je osnovni i taj je sada tekući. Sada ćemo mi pokazati kako se kreiraju slojeve. Jedan od načina, ima više načina. Kliknem tu desnim klikom, New Layer i otvorio se novi sloj. Sa tom sloju trebam dati naziv. Vi ćete slojevima dati naziv prema radnom listu. Na primjer, zidovi vanjski, zidovi pregradni, stakla i tako dalje. Redoslijed nije važan, ali moraju biti svi slojevi zastupljeni. Ja ću ovdje upisati AA, na primjer. I tu se klikne lijevim klikom za boju, boja može biti bilo koja, iz ovaj indeks color izaberemo na primjer ovu, crvenu boju. Ako želimo nijansu boje, onda možemo ići na True Color i birati nijansu. Vidite, tu se mijenja nijansa, gledajte, i nijansu kad dođemo na onu koju želim, onda kliknemo OK i ovdje je važno naglasiti da se nijanse upisuju brojevima, a između tih brojeva mora se staviti zarez, a ne točka. Evo, to je sad gotov primjer kako se kreiraju slojevi. Sada idemo na početak modeliranja. Evo, početak modeliranja. Evo, vidimo, ja imam sve slojeve tu, sve slojeve i imam tlocrt kojega sam kreirao. No, međutim, ovo ću zatvoriti sada i pokazati ću kako se slojevi kreiraju. Evo ovdje, pokazao sam već kako se kreiraju, ali ovdje je sada slika uvećana da možete, onaj koji ne zna, prepisati ove slojeve. Sloj je prvi nula, drugi je krov za kupe, nogostup, okviri drveni, staklo, zelenilo, zidovi pregradni ostali i zidovi vanjski. Kad je to gotovo, onda možemo početi s modeliranjem. Mogu samo provjeriti sada, ovo je model, vidite ovo je blok, rekli smo da nije nužno, ali je korisno. Provjerit ću da li imam slojeve sve, kako, upisat ću LA, enter, evo imam sve slojeve tu kreirane i sada mogu započeti s modeliranjem. Prvo krenimo sa modeliranjem vanjskih zidova. Zato ćemo postaviti kao tekući sloj, aktivan sloj zidovi vanjski. Evo, vidim tu na mom prozoru da su zidovi vanjski postavljeni kao aktivan sloj,
Međutim, vi ćete slojeve odabirati i mijenjati sa ovim tu layer. Gledajte ovdje, vi ovaj padajući popis slojeva vi ne vidite na video, međutim kad budete radili ovdje će se otvoriti padajući popis slojeva koji ćete vi odabrati prema trenutku potrebe. Sad idemo zidove vanjski, rekli smo to je tu, ovo je paleta alata za brzi pristup i rekli smo da ovu paletu kreira sam korisnik prema svojim potrebama. Ja sam između ostalog kreirao i ovaj prozor layer zbog toga da imam tu pregled koji mi je trenutno tekući sloj. A slojeve ću odabirati sa ovih layers, zbog čega? Jer ćete i vi odabrati sa ovoga dugmeta jer ovo nemate. Znači idemo sada sa vanjskim zidovima. Kako? Ovo je tu alat Polysolid. Za početak upisat ću Polysolid, enter i sada dam mjere. Height će biti 280, visina zida je 280, enter. Zatim širina zida vanjskog biti će 25, enter. I justify će biti left, enter, prihvaćam enter. Što znači justify? To znači da trag ide lijevo od točke umetanja. Evo ovako. Točka umetanja, trag ide lijevo, klik, lijevi klik, lijevi na endpoint, samo mogu i gore, ali mogu i tu na close. Evo ga, vanjski zidovi su kreirani. Sada idemo na zidovi pregradni nosivi. Kako? Na sličan način. Idemo Polysolid, height je 280, enter, prihvaćam. Width nije 25, 20, nosivi pregradni i justify left, enter, prihvaćam. Evo desni klik i lijevo trag, endpoint i enter. Zatim drugi pregradni zid iste širine, endpoint i endpoint, klik i enter. To je gotovo. Sada pregradni zidovi ostali. Dalje kako ide, opet Polysolid i sad idem, height je 280, prihvaćam, width je 10, enter i justify je left, enter. I idem sada, desna točka, trag je lijevo, mogu i na perpendikular, a tražim endpoint, evo dobro je i tu enter, to je to. Sad imam sve zidove, sada ću pogledati kako to izgleda u 3 dimenzije. Kliknem sada na top, ovdje u view control, na top i kliknem na jugozapad, esfezomet, evo to je jugozapad. Evo ovdje nešto primjećujemo, to sam namjerno učinio da pokaže da se slojevi i nakon što su ucrtani neki modeli mogu naknadno mijenjati. Evo na primjer ovaj tu, to je sloj zidovi ostali. Kliknem tu, zidovi vanjski, otvorim, zidovi ostali, vi to ne vidite, ali ja vidim i evo to je to, escape, sada ovo tu i ovo, to su zidovi pregradni. Kliknem tu u prozor koji vi ne vidite, ali kad budete radili vidjet ćete zidovi pregradni nosivi. Evo, to je to, escape. Gledajte, ja sam sloj mogao promijeniti i prije nego sam počeo modelirati, međutim, može se i naknadno.
Ovdje su ostali zidovi vanjski, vidjet ćemo sada da li ćemo ih koristiti naknadno ili moramo to mijenjati. Evo, to je to što sada radimo. Vidimo sve zidove. Sada slijedi probijanje zidarskih otvora za vrata i prozor. Kako ćemo to učiniti? To ćemo učiniti tako da kreiramo modele novih zidova s kojima ćemo probiti vrata i prozore. Ti modeli moraju biti dimenzija vrata i prozora i s njima ćemo probiti ove vanjske zidove. Evo, krećemo dalje. Sada ćemo sve sakriti. Ovo i ovo. To su modeli koji su pojedinačno i na svakoga moram kliknuti. Desni klik na prazan prostor, isolate i hide object. Evo, sve sam skrio osim ovog tlocrta. Na njemu sad ovo su prozor, vrata, prozor, vrata. Kreiram sada najprije vrata. Da vidimo, vidite, ovdje je zidove vanjski. Ovo ću sada kreirati u novom sloju okviri drveni. Evo ga ovako. I sada idem polisolid, desni klik, tražim gdje je polisolid, evo ga polisolid. I sad height za vrata je 200, enter. Width je 50, stavit ćemo pod 50, zašto 50? Objasnit ću kasnije. I justify left. Zašto left? Klikam enter, prihvaćam left. Sada kreiram vrata, znači tu idem na vrata, tu midpoint, enter. I sada idemo ovdje kao balkonska vrata, tu je enter i idemo veća balkonska vrata, tu i tu endpoint i enter. Dalje, sad ću kreirati prozore na sjevernom zidu. To su prozori drugih dimenzija. Ovako idemo sada polisolid i height, prozori su 120 mjernih jedinica. Width ćemo 50, enter i justify 50, enter, prihvaćamo. Idemo sada. Kliknemo tu prozor, enter i ovo ću sad pomaknuti malo. Shift, kotačić miša i tako da vidimo ovu crticu. Polisolid je već kreiran. Tu i enter. Sada se vraćam na početak da imamo kontinuitet. Sad kad je to gotovo, sad ćemo prozore podignuti na 100 mjernih jedinica od tlocrta. Move, evo to je to i desni klik i sad idemo prema gore 100, enter. I kad je to gotovo, sada idemo na otvaranje onoga što smo sakrili. Evo, desni klik, isolate and object isolation. Eto, vidimo, ovo su vrata i zidovi deblji u drugoj boji. Zašto su deblji, zašto su u drugoj boji? Samo zato da se lakše uoče u ovom projektu. Nema drugog razloga osim toga. Idemo sad na probijanje. Idemo sada alat solid, odnosno subtract, select objekt lijevim, desni na prazan prostor, desni klik i probijene su vrata i prozor. Evo vidimo, to je to. Još možemo ovdje spomenuti da ovaj alat ovdje, ovaj dugme koji otvara ovaj subtract, da ako želite više znati o tome i drugim ovim tu alatima, možete potražiti pomoć u mojoj drugoj knjizi
modeliranje u AutoCAD-u 2017. na stranici 123. Sad kad je to gotovo, sad ćemo napraviti nogostup i zelenilo. Nogostup. Kako nogostup? Da vidimo dalje. Ovo moramo sada sve, opet, da nam ne smeta, sakriti. Klik tu, to je jedan objekt, ovo je drugi objekt, ovo je treći objekt i ovo je četvrti objekt. Desni klik. Aha, još nismo izašli iz ovoga. Select, taj primjer, ponovno. Jedan objekt, drugi, treći i četvrti objekt. Desni klik i isolate and hide object. Evo, dobili smo tlocrt ovdje i sad ćemo kliknuti ovdje u ovaj view, isolate i ne isolate nego view control, ovaj izvornik view control, izvornik i kliknuti na top. Evo, to je to. I sad tu kreiramo nogostup. Zašto top? Jer nogostup će biti oko ovog objekta 1 metar udaljen. Sada ćemo to kreirati sa dva pomoćna kvadrata. Evo layer. Stavit ćemo sloj u, ovo smo vi rekli da ne vidite, ali kad budete radili vidjet ćete 0. Evo, tu ga vidim, sloj 0. To je bijele boje da se lakše uočava na ovoj tamnoj površini. Uzmemo kvadrat 1, kliknemo tu endpoint, gledajmo, ovaj x je u desno. Znači ako želimo kvadrat crtati u lijevo, onda moramo uzeti minus, prije toga naravno, moramo napraviti ovaj, pritisnu escape, ponovno, pritisnuo sam krivo dugme, evo idemo sada na kvadrat, kliknemo prva točka je tu endpoint, idemo sada at minus 100,100 enter. Evo rekao sam zašto. Vidite, x ide u suprotnu stranu, zato je minus, y je plus jer ide prema gore. Idemo sada ovo kopirati na drugi suprotan kraj, evo to je tu i enter. Ovo nam više ne treba, ovo skrivamo, evo ga, isolate, hide object i sada mijenjamo sloj u, evo ovako, otvaramo ovdje, ja to vidim, vi ne vidite, ali kad budete radili vidjet ćete nogostup, uzimam kvadrat ovaj, crtam ovdje i ovdje, zatim drugi kvadrat, tu i tamo. Kad je to gotovo, ovo ću malo udaljiti da mogu dalje raditi. Uzimam sada move ovaj pravokutnik kvadrat zapravo i pomišljam ga gore za nogostup, gore. Ovaj drugi kvadrat pomišljam ovdje i za nogostup, za zelenilo. Evo ovo ćemo sad ovom nogostupu dodati debljinu i to sa ovim alatom press pull. Kliknem ovdje i upišem 20 mjernih jedinica da je ovo visok, enter. Sad mi on više ne treba, njega ću sakriti, isolate, hide object i sada ću nacrtati zelenilo. Odaberem ovdje sloj zelenilo, evo ga tu zelenilo, kvadrat opet tu i tu, zatim drugi kvadrat tu i tu, ovo sad brišem i brišem jer mi to više ne treba. Ovo nisu kvadrate, ovo su vjerojatno pravokutnici koji su određeni položajem ovih pomoćnih kvadrata. Sad kad je to gotovo, idem press pull, desni klik, da vidim gdje je press pull. Evo gdje je press pull, evo ga press pull je tu i kliknem tu u sredinu i pišem, to je bilo prije 20, sad je 10. Ovaj zelenilo je nešto niže. To je to. Sada uzimam ovaj tu pogled SV izometrik, ovo ću malo podesiti s kotačićem miša i kad je to podešeno,
onda ćemo pogledati što imamo. Otvorit ćemo ovo što je bilo sakriveno, isolate, end object isolation, evo to je to. To smo sad skoro gotovi. Još treba ovdje napraviti jedan zid kao u obliku trokuta na koji ćemo kasnije modelirati krov. Da bi to napravili, idemo sada ovdje na left, malo ću udaljiti pogled, da mi to ne bude tako veliko. Evo, osim toga, malo ću ovo pomaknuti, pokrenuti. Zašto? Jer crtat ću sa ovog tu vrha. Ako bi bilo u prvom onom pogledu, u ovom pogledu, ako bi bilo to, onda vidite, ovaj vrh i ovaj vrh su u istoj točci, pa se može dogoditi da mi polilinija bude crtana na ovom kraju umjesto na ovom. To nema veze u pravilu, ali sad za vježbu je značajno. Evo, idemo polilinija, kliknemo sada na ovaj vrh ovdje i sad idemo ovdje. Kosina je tu 401.97. To je duljina ove kose crte, a kut je 28 stupnjeva. Evo, to je ta crta i drugi kraj tu ide na ovaj kut. Ovo ću vratiti nazad da mi bolje paše, valjda će biti dobro. Da vidimo ovdje endpoint i ovdje C, enter. Moram pogledati da li je to pravilno prihvaćeno. Evo ovako, dobro je. Jer se može dogoditi da mi ovo bude na ovom vrhu. U redu. Sad je u redu to. Evo malo ću ovo okrenuti. Evo ovako da se bolje vidi. Međutim, što primjećuje? Da mi je ovo sloj zelenila. Rekli smo da ga možemo naknadno promijeniti. Kako? Evo ovako kliknem, odaberem ga i idem ovdje u zamjenu slojeva. Odabir je sada zidovi vanjski. Evo, to sam napravio ovdje. To sam postavio i sad ovdje moram i za ubuduće postaviti zidovi vanjski. Evo, kliknem tu, zidove vanjski, to je padajući popis kojeg vi ne vidite, ali evo vidimo tu promjenu. Sada što radimo? Naredno ekstrude, kliknemo tu i izvlačimo ovaj krov, naime ovaj zid. Taj zid, gledajte, Z osi ide ovu stranu, on će biti daljine 25 mjernih jedinica. I s obzirom da je plus u ovu stranu, ja moram pisati što? Minus 25, enter. Eto vidite. I sad je to dobro je tu. Moram ovaj zid još kopirati na drugu stranu. I to kako? Uzet ćemo najprije ovo tu malo povećati zbog toga da bolje vidim endpoint. Copy, ovaj zid tu, desni klik, evo je tu endpoint tog krova, pogled vraćam nazad, evo ga tu endpoint i enter, drugi kraj je gotovo. Što mi još preostaje? Još mi preostaje da, gledajte, ovaj zid, to je jedan objekt, ovo je drugi objekt, ovo je treći objekt. Još mi preostaje da to pretvorim u jedan objekt. Evo, to je Union Select objekt, 1, 2, 3, desni klik i gotovo. Evo vidite, sad je to jedan objekt. Zašto je važno da to bude jedan objekt? Kasnije kad budemo stavljali materijal, tako da jednim klikom bude materijal na svim zidovima, da ne moramo 3 puta to raditi. Evo, s ovim bi završili part 2 vježbe. Vježbu ćemo završiti u part 3 naknadno, međutim sada na kraju možemo reći samo to još da u mojoj drugoj knjizi modeliranje u programu AutoCAD 2017 je obrađen veliki broj 3D alata na konkretnim primjerima. Evo, vježba je gotova, možemo ju usporediti sa onom na početku. Eto vidimo, to je to, samo možda u drugom položaju. Eto, to je to. Hvala.